ndumiwe mu mwihwezi abantu uko nagenda arasaba abantu bose urabona ntari yamaze no gusara bakunze nyinshi meze murabona yuko ari ibintu biteye isoni muramubona mana yanje ese bakunze nyinshi meda murabica mukora murabikine mwokora ku muhungu wanyu kuko canga reka ndamufashe naho je yanse kumfasha ntare Mungu wangu ntare ushaka kumbwira ikintu ntare banzu uri kubwo bufaritsere we ehera iraba ibi bintu ehera bakunze nyinshi media kuri mgofana kona nice behenze kama tukuna bobo banshi so guys kunibona ndasutwa siko bari mumenyereye numva ramosozi yo nkorora ni ibintu mbonye ndavuga ati yuko reka sinogenda uko nyene ntavyerekanye kuri kamera ehera bakunze nyinshi ndazi murabona hari ahantu bobo ariko ara kamera mubona ntare ukuntu ameze ariko agenda asegereza je namuheje kuva kera ndavuga ati yuko sinogenda ntabivuze ndabereka bakunze nyinshi media muriko muranka gufasha umuhungu wanyu akiri muzima munyuma muzomufasha atagikomeye muramubona ntari ukuntu ameze umva no umuhungu ateye isoni ubu asigaye ntare agenda agasabiriza ahantu mwibarabara agenda arazunguruka abakunze yishimira muramubona ibintu ariko arakora naba nkubagiye muri bajya abagore twavuga ati reka tubanze tumwihweze neza turabe ubu ndiko ndamukurikirana ubwa mbere narabonye yuko igano bakoranye na Sami agomba kwiyahura barasaba ubufasha ariko ntaco mwakoze raba ibintu ariko arakora mu mwihweze abantu uko nagenda arasaba abantu bose urabona ntari yamaze no gusara bakunze nyinshi meze murabona yuko ari ibintu biteye isoni muramubona mana yanje ese bakunze nyinshi meda murabica mukora murabikine mwokora ku muhungu wanyu kuko ibintu ariko arakora birateye isoni murabe bivuga ati ngo nivyo yigirisha muraba afata amasiripe ngo bamuhe ako muriko murabibona nje ibintu vyamaze no kundiza nabuze ico nkora bobo bandanye kamera tugenze bobo mukurikirane mpaka gushika haya ruguru murabibona yamaze gusara mu mutwe bobo ntuzimye kamera nje nabikubwiye tumukurikirane turabe ibyiwaho biza guherera mana yanje astaghfirullah hayi baramuhaye nyambari biki bamuhaye tugende bobo tugende tumurabe ibyiwaho biza guherera saba kunza nishime dandi baza muri ko murabibona ubwa mbere yaje kwiyahura nta kimwe mwakoze n'ubu murabi incuro bagenda basigeza mu barageze kuri etape meze nabi mana yanje mana ewe ntare gatabajya mu isoko naho cyo bamukorera ubu gumufata ama image nabo kunagenda arasegereza murabibona Bismillah mana yanje bobo bandanye ufata ama image bobo ntuzimye kamera kandi sishaka katubona Mungu wangu ya Allah mundabi ibintu ariko arakora mama yangu muramubona baramuhaye jana mana yanje mana bobo tubugere tumutore ntari tumusubize ku banderasi bobo ngo tumugarure ntahavagera ko canga reka ndamufashe naho je yanse kumfasha ntare Mungu wangu ntare ngo ndakubwire ingo si byiza wewe ingo ndakubwire haguruka sibyo haguruka ingo ndakubwire ntari ingo bobo ngo hano haguruka ingo ndakubarire sibyo ingo basi ndaguha amahera sibyo ndaguha amahera ndagufasha sibyo Mungu wangu
ingo ndahaguruka basi bobo ndamwihoza ingo tujene kubandera ndagufasha ikintu sibyo ntareje ndakwihoza n'ibintu uri kurakora mu barabara ari byiza haguruka ingo ushaka kumbwira ikintu ntareba nzuri kubwo bufatsere we ehera irabe ibi bintu Mungu wangu ingo basi haguruka mvize basirika tuyange sibyo nazanye urupapuro kwanda byo kutavuga n'ikaramu nyandikira basi dushaka nyandikira cyo ndagufasha andika ko ndikunda kwandika sibyo nyandikira ntanakira sisura kugukubita kandi tora nyandikira ona ungo ya nyama andika ntanakimwe n'abantu bose uri kuruzuza kuko wose nyandikira cyangwa ingo tuyage turi babiri sibyo ingo ntakimwe nacu ndakugirira ndaguha sawa ndaguha ingo tuyage haguruka babo ingo Mungu wangu ntare wamaze kugira kwiyeta pingano kuko wose ntare banzu urindire usaba ndaza kuguha sibyo ndaguha nakwemeye ko ndaza kugufasha kandi bibona ntuzimye kamera ngo tuyaga je nyandikire kuko etape maze gushikako je nanje maze kugira kure ubu tumwa turi mu mafungo nawe uri mu mizima fungo tutanga kuri ibintu nk'ibi banzu tuico kintu tugende basi tuyage sibyo Mungu wangu bakunze nyinshi medamo nabica mukora uko etape ageze ko no kuri Imana irateye ubwoba ngo turondera ahantu duhata abantu bahari tuyage simba ingore tuyage ntare bana yanje abakunze nyinshi medarazi miko murabibona ibintu ntare bikoramo bako nagahomera bunwa ni ibintu biteye isoni we ntare ohe baseka tuyagire ngaha bobo ehere nyandikira ndabigusabye nyandikira umbwira ati nice shaki ibi sibyo turanyandikira andiko mbarire abakunze nyinshi media murayico mukora no kuri kwimana andika ntare Anza wandike sibyo bobo nta kintu kwisi cyari cyari bwantera uguruma ntaki ariko namusinare ngo ni mondeke oya hana rero tukuretse nindazo gufasha banzu urindire nitwakureka nindazo gufasha ntare mana yanje umviriye wenje nakubwiye je nje shaka ndagufasha andika ngaho kugira ndagufasha sibyo ntare banzure ko Mungu wangu bobo ntare banzure ndire sibyo we nakubwiye ati nyandikira ngaha ibintu vuga ati urashaka je ndagufasha andika nta nakimwe we genda hariya kwangu andika andika rero ibintu uri pause para kuvuga ati ngondeke nitwakureka tukurekerana andika uvuga ati shaki iki n'iki je ndagufasha saba kwanza nyinshi media ko iki mushaka gufasha umuntu yamaze gucikana umuntu wese avuga ati ndafise icyo yokora nagira ko umutima agira icyo afasha ndabasabye kuko narabona yuko ibintu harimo sibyo yaremewe yarutana ari kugenda basomere twumve icyo bariko barabwira mana yanje abakunze nyinshi media yanditse ati ntacyo mfise no basaba
atari uko mwonyirengagiza abisi narabonye mukunda ukomeye nako nabeshe kuko igihe akomera mwaravuga amajambo menshi yo ntari ndagukunda uri umwana mwiza umeze uku ariko ubu agwaye nta numwe ariko aravuga ati reka ndamufashe uku ku buryo ubu n'ubu nta na kimwe abavyeyi bafise umutima barahari andi kuvuga ati nkeneye gufasha ubu kugira ukire hakeneye no kuvuga nukivuga ubu risiga ugenda ugasabiriza mu barabara kwe andi kabasi uvuga ati je fashe iki niki reka nayo kugize ibintu byo andi kufasha basukeneye abavyeyi barahari bazogufasha Sasa kwanza nyinshi meza murabica mu code kuna shida andika ibintu byose ugati je shaka mumfashe uko abantu bagerageza bagufasha sibyo gusa bobo ikintu mbona cyo dukora ngaha gahita kuvuga ibyo avuga reka cyo namusubiza ku mutama banderasi basamenye uko namwitaho uvuga babone ko mwenga yatorose kwa banderasi agenda agasagiriza mu ibarabara cyo tumusubiza kwa banderasi kugira banderasi arabe icyo amufasha heza basinda basomera kugira ndagusubiza kwa banderasi Mana yanje yanditse uko ntawe nshaka kugora ko umuntu ashobora gufasha ico ashaka ariko je ngomerewe nabi ndi mwibarabara nta muryango ofise ndaba ndibaza urambona ukuntu meze nefasi murabice mukora nibi niwe yabyandikiye waze ngo ni fentage so ingo basi ingo haguruka ndakutwira haguruka sibyo ngo ndagutwire ku banderasi no kumambwira bari kurarondera iki ingo ndagusubize ku banderasi derasi banderasi yarafashije nkuza kandi urabona n'imvura kigucu haguruka ndagutwara bobo mana yanje heza basi ugenda tugende kwa banderasi mana we avuga ati ngo banderasi yaramfashije ankura mu gicupa narimwo muri munsi muri Tanganyika abanderasi ntacyo atari karakora kuri uyu muhungu ntacyo atari karakora ariko nawe ntacyo kwishoboza utaco mu mufasha hakeneye ubufasha bwanyu ntare haguruka hasi ingo ndakubwira haguruka imvura irikirago haguruka sibyo ntare haguruka 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 haguruka
Bobo ingo ndamuteka bandirasi ngo ndamuteka bandirasi abakunze nyinshi Medalika asize ikiganiro jerekana muteko bandirasi kuko aguma aja barabara ntaje bimumfaje ndabakunda cyane mugire gusa ico mudufashije Bobo zimya kamera